Finansijski uspeh stiže za 3 horoskopska znaka od 13. do 20. jula. 3 horoskopska znaka privlače sreću i finansijski uspeh od 13. do 20. jula 2026. Ove nedelje spremni su da rizikuju kako bi stvorili dugotrajno bogatstvo. Super mlad mesec izlazi u Raku 14. jula, donosi priliku da potpuno preokrenete svoje finansije. Ova energija pomaže vam da se usmerite na ono što vam je zaista potrebno da biste se osjećali sigurno i stabilno, dok istovremeno unosi novi osjećaj obilja u vaš život. Poravnanje između Jupitera u Lavu i Urana u Blizancima 17. jula podsjeća vas da se pravo bogatstvo retko stvara bez spremnosti na promišljen rizik. Kada se Mars u Blizancima uskladi sa Saturnom u Ovnu 19. jula, ista tema ponovo dolazi u prvi plan. Hrabre, ali mudre odluke mogu doneti dugoročne rezultate. Ove nedelje razmislite o svim mogućnostima za povećanje prihoda. Sada je pravo vreme da postavite čvrste temelje za novi finansijski početak. Budite otvoreni za promene, verujte svojim sposobnostima i spremno zakoračite u ono što dolazi. Blizanci, odložite potrebu za trenutnim rezultatima. Dana 14. jula super mlad mesec u Raku donosi vam priliku da shvatite koliko bogatstva već postoji u vašem životu. Energija Raka postiče vas da razmislite o tome šta vam zaista pruža osjećaj sigurnosti i obilja. To nisu samo prihodi ili stanje na računu, već i ljudi, podrška i odnosi koje ste izgradili. Kada razvijete osjećaj zahvalnosti za ono što već imate, otvorit će vam se vrata novih finansijskih prilika. Ovo je period u kojem treba da se osjećate ispunjeno i sigurno u svoje odluke. Sve što budete birali sada neće dolaziti iz straha od gubitka ili osjećaja da nemate dovoljno, već iz svesti o sopstvenoj vrednosti i onome što zaslužujete. Pošto je Merkur i dalje retrogradan u Raku, nemojte odbacivati prilike koje dolaze iz prošlosti. Moguće je da će vam se ponovo javiti bivši poslovni saradnik, stariji klijent ili projekat koji ranije nije uspeo da se realizuje. Upravo u tome može da se krije važna finansijska šansa. Verujte da vas život vodi tačno tamo gde treba da budete i budite spremni da prepoznate priliku kada se ponovo pojavi. Rak. Morate da verujete u sebe. Po prirodi težite sigurnosti, stabilnosti i osjećaju da imate čvrst oslonac u životu. Kada je novac u pitanju, retko donosite impulsivne odluke i najčešće birate proverene puteve. Međutim, 17. jula, kada se Jupiter u Lavu uskladi sa Uranom u Blizancima, univerzum vas podstiče da napravite hrabar, ali promišljen korak.
Ovo je trenutak da počnete više da verujete svojoj intuiciji. Ideje koje vam sada dolaze možda deluju neobično ili kao da još nije pravo vreme za njih, ali upravo one mogu postati temelj vašeg budućeg uspeha. Nemojte odbacivati inspiraciju samo zato što još ne vidite celu sliku. To ne znači da treba nepromišljeno da rizikujete ili uložite svu svoju ušteđevinu. Umesto toga razmislite gde vredi uložiti svoje vreme, energiju ili novac kako biste ostvarili dugoročne ciljeve. Ponekad je upravo prvi, naizgled mali korak, najvažnija investicija. Jupiter u lavu ne donosi vam samo mogućnost većih prihoda, već i veću vidljivost, priznanje i priliku da vaši talenti budu prepoznati. Ako budete slušali svoju intuiciju i imali dovoljno hrabrosti da izađete iz zone komfora, ova nedelja može označiti početak perioda koji vodi ka trajnom finansijskom uspehu u većoj životnoj stabilnosti. Ribe, ovo je period za koji ste se pripremali. 19. jula, kada se Mars u Blizancima uskladi sa Saturnom u Ovnu, otvaraju se mogućnosti za važne investicije, dugoročne finansijske odluke i preuzimanje veće odgovornosti. Sav trud koji ste uložili kako biste postali disciplinovaniji i mudriji u upravljanju novcem sada počinje da donosi konkretne rezultate. Tokom ove nedelje vaša pažnja može biti usmerena na ulaganje u nekretnine ili poboljšanje životnog prostora. Za neke od vas to može značiti kupovinu stana ili kuće, dok će drugi ulagati u renoviranje, adaptaciju ili povećanje vrednosti postojeće imovine. Sve što sada budete gradili ima potencijal da vam donese dugoročnu finansijsku sigurnost. Biće potrebno da budete organizovani i odgovorni kada su u pitanju dokumentacija, ugovori i administrativni poslovi. Iako će obaveza biti više nego inače, imate dovoljno strpljenja i mudrosti da sve uspešno završite. Odluke koje budete donosili sada neće uticati samo na vašu trenutnu finansijsku situaciju. One predstavljaju temelje za dugoročnu stabilnost i bogatstvo koje može koristiti vama, ali i vašoj porodici u godinama koje dolaze. Srećno, dragi moji!